Oras, selamat pagi. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan sigano pari bani panorang sogoton. Pasada hita hurta martongko kita. Puji-pujian terima kasih tong isombah kunur nami bamu Tuhan. Bani ganup biar layakmu nadok manramot kon daging pakon tondui nami. Janah na pasir-sir hon na perlu ban nami. Rosina menramotkon umbani marabahaya sonai age umbani sura-surani parjahat bani panorang sogoton Tuhan ibagas malas diurna tarlobih sialipukah kanami horjanami sigano pare parlobih parsahap kon hamhanami ase ibagas malas diurna umbamu inah nami mandalani guluh nami saganjang niron ibagas goranak mutun Yesus Kristus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus regapan sigano pari bata bani panorang sogoton Kamis tanggal 10 Januari tahun 2022 aima tarsurat bani buku Heber bindu 10 ayat onom nama katahon sonon halaniai tengir do uhur tamak katahon Tuhan Indo pangurupi baku seng mabiarau aha maboi bahenon ni jol mabaku bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus gatido itangar hita tene bahasa gulu taon aima makhluk sosial. Artinya aina siol manobut bahasa gelutaon marhubungan atape adong ibagas parsaoran pakon halak nalegan. Aima ase aha nalangdong bata boy dohomani itutupi hasomanta janah aha nalangadong bani hasomanta boy dohomani igoki hita ai marhitehon ni kehadiranta di tengah-tengah ni perguluhan ni hasomanta. Artinya ai sebagai selaku makhluk sosial hita sadapakon nalegan adung ketergantungan teneh. Tapi persoalan ni ai ma getina terjadi anggo jupah ma atape idop pakon hita ma panorang-panorang hasusahan sonai dohomani age panorang-panorang hasosakan Rossi hamaholon ibagas perguluhan tasigano pari mase sonai isobut kanami gabi persoalan ni halani anggodo majupah ma hasosakan ibagas perguluhan tahun barang hamarsikon rama tubuh ibagas uhur laho membanding-bandingkon perguluhan ta pakon halak nalegan bahkan langpitah membanding-bandingkon goluta tapi rado homani gabe tubuh etek niuhur bahkan maperkorhon homani hubani tenger niuhur Rossi hapor sayonta hubani nebata jana ididah kita ma songonna lubihando pasu-pasuni hasoman atape lubihando pasu-pasuni halak bani halak nalegan janah gabi urahan mahomani tarjalo uhurta hata atape sahap ni hasoman songonna paetek kon hita halani hasusahkan atape halani hamarsikon na idopak kon hita ibagas perguluhanta totu pengalaman aima nasihol mengajari hita bahasa ibagas perguluhan ta sigano pari maningon do hapeni takas porini pe hapeni masa hasusahan porini pe masa hamarsikon ibagas gulu taon lang perlu hapeni hita membanding-bandingkon perguluhan ta pakon hasomanta na mangihutkon pikiranta na mangihutkon pandapota lebihan pasu-pasuni Tuhan hubani marimbang hubata aima ase maningon do hapeni idah kita humani
bahasa porini PHP ni sopit pangahapta ibagas perguluhan taon na perlu idopakon atape ialami hita aima bahasa na ibata langadong tene mambahen parlegan-leganon malahu mambere pasu-pasu hubata sonai age dopak hasomanta halani ibagas parguluhan ta sigano pari selaku makhluk sosial kita iusahahon jana ibahen ne batado tene nama diar hubata. Jadi porini PHP ni nalang madiar idopak kon hita sasitong ni sedo halani lobihan pasu-pasu ni nebata atape panramotion ni nebata hubani hasomanta marimbang hubata. Aima asina perlu ijaga hita aima parsauran na jenges sonai age holong ni hurta dopak hasomanta apa tenger ni hurta bani nebata. Aima ase ibagas parguluhan ta sigano pari songon na isobut marhitekon ni Heber 10 ayat 6 maningon tenger do uhurta hubani Tuhan nebata. Na parlobe sahali maningon boy do ididah kita bahasa aha pelang adong na boy tene ibahen dunia on dopak kita anggo nebata nagabe hasomanta ase na perlu ibagas 10 taon na perlu besahali aima ase tetap kita makkatarima kasih kon aha nadong bata songon sada prinsip na manobu tene bahat lang marlobih-lobih otik pe suku artini ai porini PHP ni ididah kita songon na bahatan pasu-pasu ni nebata hubani hasomanta bahat lang marlobih-lobih jana porini pe songon otikan pangahapta ijaluhita humbani Tuhan otik pe sukup do na mararti bani halak na bayak sonai age bani halak na sumbuh na perlu aima masukup kon aha nadong bani marhitehon ni ai anggo domma sukup pangahapta atape anggo domma puas pangahapta manjalohon pasu-pasu ni nebata ijai mahita boy martarima kasih napaduahon maningon doha peni takas bata bahasa marhitehon ni na adong bata na toluon lang boy tarbuli hita na parlobe aima parhasomanon elang boy ibuli hita marhitehon ni aha na dong bata aima parhasomanon aima asya maningon totapdo ijaga hita parhasomanon ta janah na paduahon nalang boy ibuli hita ibagas parguluhan taon aima hatuahon atape kebahagiaan aima ase anggo martua hasomanta anggo malas uhur ni asomanta maningon doha peni gabe malas ni hurta homani ai jana anggo mahua hasomanta gabe na mahua batta do ai halaniaha elang tarbuli hita hatuahon ibagas 10 taon tapi anggo dumarap mahita marmalas ni hurpa kon hasomanta janah boy mahumani irupi hita hasomanta ibagas hasusahan ni ijai matene gabe rup martuah janah rup mangahapkon malas nihur mahomani hita janah napatuluhon nalangboy ibuli hita aima hosah atape haguluhan aima ase anggugati itangar hita atape ibasa hita bani marka jalan atape tanda jalan keselamatan bukanlah sebuah kebetulan sonai dohomani age haluahonta aima halani partobuson ni Tuhan Yesus atape pakop-kopon ni Tuhan Yesus bata ase goluh tanuan aima halani nadop ijalo hita haluahon na humbani naibata ase napatuluhonon pe
haguluhanta aima lang boy tarboli hita. Asiporini pe boy halak martambar hupenang martambar atap hujape, tapi pertambaran ai lang boy tene membuli hosah barang otik gelah atap sadetik gelah, tetapi haguluhan atap pe hosah aima si bere-bere ni nebata. Aima anggodo ma ibere nebata haguluhan hubata maningon tenger do uhurta. Bahasa ibagas ganup na masa bani parguluhan taon nebata do hape naman jamin parguluhanta. Aima ase marhitekon ni nadop ijamin nebata ibere nebata haguluhan hubata maningon do hape ni hapor sayonta sonai age tenger uni uhurta maningon do marbuahkon holong ni uhur dopak hasomanta jana maningon do homani lang marubah-ubah. Artini ai maningon do pataridah kononta. Bahasa tanda ni tenger ni hurta, bahasa tanda ni namar hapor sayaon hita hubani nebata maningon do hapeni tetap hita setia bani nebata. Jana sonai ma homani hita ibagas parhasomanan tape maningon do homani tetap ijaga hita kesetiaanta. Jana ibagas parguluhan taon pe maningon do tetap ihurcahon hita aha nama dear na niarasukon ni nebata si horjahononta ibagas goluta halania sahalinari anggo nebatado nagabe si pangurupi bata atap anggo nebatado na mangurupi hita ibagas parguluhan taon tottu langdong biar bata laho mandalani goluhta si ganupari halani langadong barang ahape naboy bahenon ni dunion na masambor hobata halani nebatado na mangundingi jana nebatado na manjagai hita. Ando harma tetap hita tongon mangahapkon bahasa parhasomananta pakon nebata aido natang sidiaran jana parsauranta pakon nebata aido nanirap konta ibagas parguluhanta si ganupari halani marhitehon ni nadihar parhasomananta pakon nebata ijai matongon boy ihapkon hita sonahan nebata mambahen nama dear pasirsirhon nama dear ibagas guluh taon jana sonahan nebata menjagai hita mangundingi hita humbani nama sambur nasihol mangago goluhta halani iya duhasa naboy mangurupi hita. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih matongon isombahkon uhur nami hubamu Tuhan. Angguham si pangurupi ban nami seng mabiar behanami halani langadong naboy ibahen duniaon dopak kanami izin martengir ni hur hanami ijai maihapkon hanami tongon panramotionmu panjagayonmu rosi pangurupionmu aselang perlu hanami mabiar tongon mandalani goluh nami sa ganjang tahun 2022 halani takas ibotoh kanami hamdo tongtong bapa naman ramotkon daging pakon todinami rosi na pasirsirhon haluahon apa hatuahon ban nami ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amin. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata bapa apa persoran ni tondoy na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo ba't taganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus salam sehat jana tetap mahita marguguh ibagas Tuhanin. Shalom.